Je středa 18. října odpoledne, my se skupinou českých investorů nacházíme ve vlaku uprostřed Ukrajiny. Máme za sebou asi tak 2/3 24hodinové cesty a směřujeme přímo do hlavního města, do Kyjeva, kde se už zítra uskuteční unikátní startupová konference na podporu ukrajinských firm a podnikatelů. Ten cíl je vlastně pomáhat biznesem, to znamená propojit ukrajinské startupy s investory z Evropy, z Ameriky a pomoct jim tak růst, pomoct taky Ukrajině. Na Ukrajinu jedu podpořit inovativní začínající společnosti. Dneska jedu do Kyjeva seznámit se s tamní startupovou scénou a celým investičním ekosystémem, aby jsme jim potom následně mohli co nejlépe pomoci. My jsme na Ukrajině aktivní od 4. dne války. Za ten rok a půl jsme vybudovali lokální síť kontaktů a identifikovali celou řadu příležitostí primárně v private equity, které se teď chystáme s naším fondem zainvestovat. Ukrajina patří do Evropy a my jedeme na Ukrajinu stavět vztahy, hledat startupy, do kterých bychom mohli investovat a pomoct jim do té Evropy vyrůst. Nebojíš se jet na Ukrajinu? Trošku jo, ale i díky evropské pomoci je dneska Kyjev relativně bezpečné město. Mám aplikaci, která hlásí dopředu poplach, takže se člověk může jít ukrýt do krytu. Takže je to přiměřený riziko. Kyjev, 24 hodin uplynulo, ani nevíme jak a jsme tady. Teď se přesunujeme na hotel a zítra začíná konference. Jen tak mimochodem, všichni jsme v šoku z ukrajinského vlaku, kam se na něj hrabou mnohé české. Jsme totiž v šoku příjemném, a to z komfortu a z čistoty. Drazí přátelé, jsme v Kyjevě, jo. Tak a jsme tady. Startupová konference se koná v legendárním coworku iHub přímo na kyjevském náměstí Nezávislosti, tedy na Majdanu. Podzemní prostory, ve kterých probíhá, jsou zároveň krytem. Tak jdeme dovnitř. My rádi, že můžeme být v historii s vámi. Tak děkuji, slavu Ukrajině. Thank you everyone for coming and wish luck to the startups in their pitches. Ta spolupráce mezi českou IT komunitou a ukrajinskou IT komunitou jsem přesvědčen, že může být oboustranně prospěšná a proto je dobře, že se něco takového koná. Ukrajina potřebuje veškerou možnou podporu. Samozřejmě nebudeme mluvit pouze o zbrojních dodávkách, ale ty jsou samozřejmě velmi důležité pro to, aby Ukrajina mohla vyhrát válku. Západ nesmí dopustit, aby Ukrajina tu válku nevyhrála. Tak to je jedna věc, potřebuje humanitární pomoc, potřebuje rozvojovou pomoc, potřebuje samozřejmě finanční podporu, aby mohla držet svůj rozpočet, stabilizovat svůj rozpočet. A to, co samozřejmě potřebuje Ukrajina, je ta politická podpora na mezinárodní scéně ve všech těch otázkách, které jsou pro Ukrajinu životně důležité. So the project name is Rozmova and we help people to find their perfect therapists for them. So we are a platform that matches people and psychotherapists. Canary Consulting. Це платформа, де консультанти і бізнес знаходять один одного. Ми цим, в принципі, займаємося бізнесом, підтримка армії. Так, наприклад, завтра ми відправляємось в Слов'янськ, веземо генератор для наших військових. Сьогодні презентуємо піч для інвесторів. Ми займаємо активну громадянську позицію і вважаємо, що кожен бізнес потрібен так робити. Тому головне – це інвестиції в Україну, а все інше ми самі зробимо. Ми створюємо додаток для людей, які мають синдром дефіциту уваги гіперактивності. Англійською це Attention Deficit Hyperactivity Disorder or ADHD. Тобто ми допомагаємо людям, які нейровідмінні, мають трошки відмінний мозок, хімію дофаміну,
і через це мають особливості в своїй поведінці, їм важко фокусуватися, важко організовувати своє життя, важко менеджити свої емоції, час. І вони взагалі дуже страждають від того, що постійно в них є імпульси, вони відволікаються. І ми будуємо для них продукт для того, щоб вони могли організовувати своє життя, отримувати підтримку від інших людей, таких як вони. Тобто такий daily assistant для людей, для дорослих з ADHD. Цю конференцію роблять мої друзі, ось Девід і ще Андрій з Чехії. Ось тому я прийшла, тому що вони мене запросили. Це вже друга конференція, на якій я тут у них якимось чином залучена. Я дуже вдячна їм за те, що вони приїжджають в Київ і роблять такі конференції, привозять сюди людей, bring awareness, and дуже вдячна. Українські стартапи хочуть, щоб в них вірили і інвестували. Startupovou konferenci vymysleli a organizují 3 kluci. Ondra z České Lípy, David z Texasu a Vadim z Kyjeva. Česko, Amerika, Ukrajina. Děláme to, protože je to spojení biznesu a pomoci Ukrajině. Biznes miluju a umím ho, a pomoc Україні, kterou miluju a chci. Тому що дуже важливо підтримувати зараз українські технологічні компанії як наше майбутнє, і ще важливіше розвивати зв'язки, особливо з нашими найближчими сусідами. In the state the world is in now, with anti-democratic forces and the liberal forces gaining popularity from everywhere from the United States, Europe, and elsewhere in the world, Ukraine is the one fighting for our values. Ukraine is showing us what our values are worth and the price of blood they are paying. There is nothing more beautiful than a Ukrainian victory and nothing more important for us and our future and our values. That's why. No, byla tu úplně skvělá atmosféra. Tolik talentovaných zakladatelů, ambiciózních vizí a už jsem dlouho neviděl a jsem pyšný na to, že jsem tady mohl být součástí. Já jsem spokojený, jakož zajímavá zkušenost. Taky vlastně, co není úplně obvyklé, tak bylo tady v celku velké zastoupení žen, těch, co vlastně nám ukazovali své nápady. Už co ukazuje na tu kvalitu bylo, že původně mělo se představit pouze 20 startupů a nakonec jsme jich viděli 620, takže jakož bylo těžké skutečně to nějakým způsobem ještě víc omezit. A zajímavé je, že vlastně ty hlavní vítězky, tak všechno jsou ženy. A nebylo to skutečně vzhledem k tomu, že jsme chtěli nějakým způsobem je pozitivně diskriminovat, ale skutečně si to zasloužili. Máš nějakou favorita, favoritku, nějaký projekt? Možná tady Julie, jaká teda doteď tady s náma seděla, teď jsem koukal, už odešla, což je, týká se to vlastně duševního zdraví a myslím si, že tam je velký potenciál. Musím říct, že jsem si to náramně užil mnohem větší procento zajímavých pitchů než v normální soutěži, takže skvělý výsledek. Skvělý startupy, úžasná atmosféra, já jsem nadšenej, takže to rozhodně za to stálo. Pomůže to nějak Ukrajině? Já doufám, že jo. Je tady spoustu zajímavých inovativních projektů, které jednou budou velký. Akorát nevíme dopředu, který to jsou, tak to musíme zkusit. По-перше, я хочу подякувати наших чеських друзів за підтримку, тому що зараз дуже важлива підтримка з боку чеського народу, з боку Чеської Республіки взагалі. Ця конференція дуже важлива, тому що, на жаль, у Європейській Унії, Європейському Союзі дуже багато говорять про те, що нібито Європа вже втомилася від України, що підтримка, можливо, зменшується. Але як журналіст впевнений, що Європейський Союз та Чехія будуть підтримувати Україну. І от ця конференція – це саме ознака, індикатор того, що зв'язки між Україною та Західним світом, Україною та Європейським Союзом, Україною та Сполученими Штатами Америки, вони будуть розвиватися. І ця конференція «Invest in Bravery» означає інвестиції в хоробру частину України. Тобто Україна доказала всьому світі, що вона є як нація, як політична нація, як політичний народ дуже хоробрий. І це було головне досягнення для українського народу в перші дні війни, коли російська пропаганда, російське керівництво не зрозуміло потенціал російської своєї помилки, і вони не розуміли потенціал українського народу. Тобто «Invest in Bravery» – це можливість для представників середнього та малого бізнесу, для представників громадянського суспільства використати можливість задля створення стартапів в Україні. Тому що у нас є проблеми
в економіці. У нас є проблеми щодо корупції, у нас є проблеми дуже багато стосовно розвитку регіонів, але у нас є дуже великий потенціал серед молодих představníků громадянського суспільства щодо různých startupů. Během startupové konference čeští a američtí investoři vybrali 7 ukrajinských projektů, které se pojedou představit do Prahy více než 50 evropským investorům. 3 z nich pak do Berlína. Tolik odsud skrytu z Kyjeva.